Ćao svima, sa vama je Ghostcrafter i danas igramo Minecraft preživljavanje. I kao što vidite, napolju je kiša, tako da u ovoj epizodi nećemo ništa vani da radimo, iz razloga da ne pokisnemo, ali zato ćemo da sređivamo chestove i kuću, kao što ste vidjeli u nazivu epizode. I vidite kako imam nesređene chestove. I da, kao što vidite, igram na default teksturi i ovo mi se ne sviđa, i tako da u ovoj epizodi ja ću da ovo promijenim. I kao što vidite, stavio sam ovdje item frame, čisto da bi znao šta se nalazi u chestovima. Ovdje vidite diamond, tu su rude, mada nema ni jednog diamonda, pošto diamonda imam gore. I sada ovdje, da, pitate se zašto seeds, a ovdje ima pun chest uglja i ovih ruda. To ćemo sve da pretvorimo u blokove i da poredamo ovdje. A možemo krenuti na posao, a ne. Ako ne znate šta je ovo, mislim, ne znam da li sam vam pokazao. Ovdje kad imam previše kamenja pobacam unutra i mislim, ne znam, nije nešto zanimljivo, ali eto, čisto da vam pokažem. Ok, možemo krenuti na posao i hvala vam na podršci, pošto sam u prošloj epizodi rekao da mi date podršku, da lajkujete video, i bilo je tu 34 lajka, mislim, stvarno sam zadovoljan. U današnjoj epizodi imam i jednu temu koju sam si sam izabrao, dakle da pričam, da ne bude tišine u epizodama. Ok, postavio sam pitanje u Balkan PC Gaming, pitao sam vas da li da nastavim sa ovim preživljavanjem i većina vas se složila da nastavim, tako da ipak ću nastaviti. I čekaj, ovdje ide ovako. Ok, a sada da pređem na temu koju sam si postavio, a to je kako sam počeo sa YouTubeom. Dakle, mislim da sam ovu temu već jednom pričao u nekoj epizodi, nisam siguran kojoj, ali danas sam se odlučio da vam to nekako detaljnije razložim. Dakle, počeo sam na jednom kanalu koji se zvao Bosna Gamers, mislim, to ime smo ja i moj drug izabrali. I ono, a ne, fail, sekira. Samo malo imam drva, dobro je. I da, kao što vidite, jezik sam prebacio na hrvatski, mislim, šta ja znam, možda vam je ljepše. I hajde, poslije ću vam još pokazati, ako slučajno ne znate kako se pravi ovaj item frame i tako to. Ajmo sad ovako. Da nastavim sa temom. Čekaj, da, bio je kanal Bosna Gamers i tu smo snimali ja i moj drug jedno preživljavanje. Prvo se je zvalo Bosanci preživljavaju, ali kasnije sam ja promijenio u Vanila preživljavanje. Link kanala ćete imati u deskripciji ako hoćete da čekirate, mada na tom kanalu više ne snimamo, pošto jednostavno taj moj drug nema ni vremena, ani ne da mu se, tako da ja sam se ipak odlučio da napravim novi kanal i da radim tu sve što ja želim. I sada ćemo da vidimo kako je ovo ispalo. Samo da vidim šta se ovdje dešava. Može se proći. Mislim da je ovako ljepše. I ono, šta ja znam, da li je prestala kiša? Da, kiša je prestala. Ajde da vam pokažem ako su koji novi na kanalu, ako nisu vidjeli. Dakle, ovo je moje dvorište i šta ja znam, meni se sviđa, mada mi se ovaj zid ne sviđa, ali još ću nešto da razmislim. Ali da se mi vratimo na posao. Tamo imamo štalu, tamo imamo kokošinjac, vrt. I da, možda se primijetili da je u ovoj epizodi trava malo tamnija i pogledajte, i vrt je malo tamniji,
to je zato pošto sam prebacio na novi snapshot koji je izašao i šta ja znam, ja mislim da su ovo malo failali i da će to popraviti. Dakle, da mi nastavimo. Prvo što bih vam želio pokazati je kako se pravi ovaj item frame. Dakle, jednostavno treba vam ovi štapići, ili kako se kaže štap, i stavite jednu kožu. I to dobijemo okvir, da item frame u prevodu našem je okvir, i stavite ga gore. Sada da vidim, ovi su prazni. Ovdje, ne znam šta ću ovdje imati. Da, ovdje ću imati oružje i razne stvari. I samo stisnete desni klik i vidite, ovo se ovako stvori. Ovdje ću kasnije da stavim ender chest, ali zasad sam stavio ovo. Kasnije sam malo razmišljao, ovdje ću neđe staviti beacon. To je ono što svijetli gore u zrak skroz do neba. I stavit ću brzinu 2, tako da po cijeloj kući kad budem trčao imat ću brzinu 2. I ajde, da, ovdje sam stavio crafting table i ajde vam pokažem još ovdje gore. Dakle, to sam stavio jednu sliku. Mislim, ovo je najveća slika koju sam ikad vidio u Minecraftu. I da, tu su ti dijamanti. I šta ja znam, možete proći kroz sliku ako niste znali. Mada mislim da većina vas to već zna. I ajmo nazad na posao. Dakle, kao što vidite, u ovom chestu ćemo imati drva. Tako da povadit ćemo sve ove stvari koje nisu drva. I ovako, ovdje. Ček. Preskočio sam jednu stvar koju sam htio da uradim. Dakle, prvo ćemo, vidite, sudbina 3 i učinkovitost 4 mi se istrošilo do kraja, pa da vidim šta je najbolje. Dakle, dam 4 irona, cijena 5 levela i dobijem sudbinu 3 i učinkovitost 4. Ali ipak ovdje sam probavao, dakle stavim ovo i kao što vidite ovdje ima sudbina 2 na diamond kramp ili ti dijamantni kramp, a kad bi stavio ovaj željezni kramp dobio bi sudbinu 3, a izgubio bi 4 levela, mislim 3. Dakle, ipak ću izabrati ovo, možda dobijem i unbreaking ili ti izdržljivost, pa da vidimo. Isto, ajde, nema veze, mislim, nema veze. Nadao sam se da će biti i izdržljivost, ali ono, ajde, zadovoljan sam. Mi možemo nastaviti dalje. Sada ovdje će ići sve sjemenke, dakle i sjemenke za drva i svašta. Tako da ja ću ove lapize uzeti i ove redstone. Tako, sada ćemo mi to sve napraviti blokove. I tako. Ok, ja u današnjoj epizodi možda malo drugačije komentarišem. Ne znam kako ste vi navikli na mene, ali ja ću komentarisati tako kakav jesam, ono, nemam potrebe da se pretvaram, da bi promjenjivao naglasak, da bi pričao drugačije nego što inače pričam, jer šta ja znam. Dobro, sada ćemo napraviti blokove od, kako se kaže, lazult. A u Minecraftu, mislim, u Minecraftu, na engleskom jeziku se kaže lapis lazuli. Mislim, ipak više sam navikao na engleski, pošto otkako sam počeo igrati Minecraft, krenuo sam na engleski, tako da sam se navikao na engleski. I ovako ćemo, ovo ćemo staviti na ovu stranu, redstone isto na ovu stranu, željezna ruda i zlatna ruda, to moram još da ispečem, ali to nećemo u ovoj epizodi da radimo. Ja ću ugljen isto da pretvorim u blokove.
Sada, možda ste neki primijetili da inače ovo nisam radio u epizodama, da sam nešto ovako slično radio, mislim, ne mogu uzeti sad neki primjer, ali ipak sam se odlučio, pošto ovo je tek 13. epizoda, a vidite šta sve imam izgrađeno. Imam štalu, imam kuću, imam sve živo. Ipak sam se odlučio da malo sporije idem sa epizodama. I tako to. Ok. Blok ugljena. I ovdje staviti ugljen. Ok, sada ovaj chest će mi biti najteže da ga sredim. Dakle, uzimamo van jaja. Mislim, uzimamo hranu. Mada, ajde, jaja će ići među hranu. Dakle, to će biti zaliha za kasnije. Hajde, uzet ću nama i ovo. I ovo. I šta još imam? Ruže, kaktus, suncokret i dobro. Ovdje stavljat ću ovo. Šta ja znam. Da, sjemenke ću staviti ovdje. Kaktus, kožu, neću ovdje. Ajde, stavit ću pšenicu i ovo što krenuti. Ok, ja mogu staviti na ustan. Sirova piletina, da se pespečem, stavit ću ovdje. Dakle, tu ću imati hranu. Ajde, cvijeće, kođa ću mi cvijeće sada. Ajde, možete ću ovdje. Mada, vjerovatno ću ja to i kasnije da sredim. Ajde, hrana može i ovdje. Pero. Pero, kuću, pero da stavim. Ajde, tutnut ću ja njega ovdje, pa kasnije. Ok. Kad žurim sa epizodom, zaboravio sam vam pokazati i kako se pravi slika. Slika se pravi na ovaj način, vunu stavite u sredinu i dobijate sliku. Jebote, sliku svoju. Sada ću da stavim sliku. Gdje ću da je stavim? Mislio sam ovdje da stavim sliku da izađe preko cijelog ovoga, ali ne ide, tako da ću neku sliku ću ovako. Ovdje. Ali mogu bi dvije slike staviti. A daj. Može ova slika. Mislim, nije nešto lijepo, ali ajde. Za sad nek bude tako. Onda, šta imamo dalje? Ovaj chest stavit ćemo ovdje, ćemo staviti, šta ja pričam. Dakle, stvari koje smo napravili iz drva, daske će ići ovdje. Šta je ovdje? Pijesak kod kutije ovdje. Dakle, zemlja ovdje. Ovdje. Trulo meso. Trupac ide ovdje. Ovdje. Kasnije ću da skupljam i trupac akacije. Ovako. Daske ovako. I ovako. Dakle, ono kad, ajmo reći, sada imam ovo. Samo dođem, stisnem shift i stisnem i sve mi se poreda ovdje. Onda stikove, štap mogu staviti ovdje. Željezna ruda ostaviti i ovdje zemlju ostavljamo. Ovdje sam vidio i kaktus i sjemenke i svašta. Tako. Dobro, nemamo ništa. Sjemenke ćemo ovako. I šta još imam? Imam ovo. Kaktus. Sada ovdje ću staviti ovo. Pošto u ovome chestu ćemo imati samo kosti. Ovo flint neću imati tamo. Ajde da pregledam ovaj gore chest. Ovo ću uzeti. Ovo. Ima tu dosta kostiju. Dobro, nema ništa više. Dakle, ovo je kako ja radim inače u serverima. Dakle, ovako. Ovdje kasnije kad napravimo koju farmu, nadam se da će biti skeleton farma, ali ništa nije sigurno. Ovdje stavljamo stringove. Ovdje stavljamo oči. Ovdje stavljamo trulo meso, ovdje ćemo stavljati bow.
dakle ove bobove, kako da ih nazovem, imam samo jedan, to je barut, stavit ćemo mi njega ovdje, tako. Ja mislim da više ništa nema od mobova, dakle, ma siguran sam da nema. Ovdje sam se odlučio da bude alat. Ajde da uzmem još ovaj redstone, da ga pretvorim. Ovako. I ovako. Stavit ćemo ovako. Okej. Gdje je sad? Ruže ćemo imati u ovoj vrsti. Alat će ići ovdje. Prvo će biti krampovi. Tako da ću sve da povedim iz ovog česta. Ajde brže. Zemlja ovdje. Ajde stavit ću ovo. Kamen ću ja to kasnije da stavim negdje drugdje. Druđe. Kako da kažem? Ajde, nema veze. Ograde ovdje, stikovi. Imam li još ta drva? Trupac. Ajde, ostavit ću nekoliko ovdje. Mislim da će mi trebati još. Ok. Pješčani, pjesak, ovo ono. To ide tu. Hajde ovaj chest ću imati za neke gluposti koje ću kasnije da sredim. Ovdje imamo sjekiru. Sjekiru ćemo staviti neđe ovdje. Ovdje imamo krampove. Mač i ovo. Hajde mogu i armor da stavljam ovdje pošto imam large chest. Ovako ćemo pobaciti sve gore. Mada ovo ću kasnije da spojim. Šta kasnije, idem odmah. Ovako se spaja ako niste znali. Mada ovo je enchantovan, ali ništa mi ne vredi pošto će puknuti u svakom slučaju. Dobro. Da li ima još šta od pribora? Nema. Jabuku sam stavio ovdje pošto ću praviti zlatne jabuke. Dakle, ovdje nema ništa više. Ajde, ovdje ćemo ostaviti ove dvije stvari. Ovaj pjesak. Ovaj pjesak ima, da, ovaj creeperovu glavu ima. To sam pokupio iz piramide. To ćemo staviti ovdje. Tako, ja znam da je ova epizoda dugačka, ali većina vas mi je predložila da snimam duže epizode, pa ipak bit će duže epizode. I šta još imam? Nemam ništa, dakle ja sam sredio koliko toliko se dalo. Koliko se dalo toliko sam sredio. I nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Napravili smo vrijedne stvari. Dakle, sredili smo chestove. Dakle, možemo si pomoći. Šta sam počeo da pričam. To je bilo to, ljudi. Ako vam se svidjela epizoda, ja bih vas zamolio da se preplatite na moj kanal ako već niste. I da lajkujete video. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!